I veliki pozdrav svima, kao što ste vidjeli u naslovu danas, jedan jaj, sve sa ljuskom. Pa, hajde da počnemo. Kao što vidite, na jajetu je ostalo govance. Ja ću sve to da strpam u usta. Pa, hajde da krenemo. Prvo ću ga kucnem u nešto da lakše. Ne mogu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali. Vidimo se, pozdrav!